Vozi malo brže. Šta se ovaj ne miče? Šta? Ne znam. Izgleda četak. Ti zavezao one čupove iza vrijedne 7000 €? Izgleda da nisam. A rekao sam ti da zavežeš. Ja ovaj put sam zaboravio. Inače uvijek sve to uradim, ali ovaj put... Sad moraš paziti, znači, ma idem ja ovoga zamoliti da se on makne u rikec, a? Ja. Ajde, probaj, ja. Koja budala ova, odakle je on sad došao? Dobar dan. Molim vas da se maknete nazad jer mi ne možemo proći dobro. Skoči u auto! Vozi, bježimo odavde, bježi! Ovo neka budala je. Evo hoće da nas udari! Vozi brže, čovječe! BMW. Stiže nas čovječe.
tamo uvijek prašina nekakva. Izgleda da nam to prati. Da vidim šta se desilo s ovim od arheologa. Au, Duki, ej! Čovječe! Sve je propalo, ej! I onih zadnjih 7000 € sad nećemo vidjeti. A rekao sam ti da to bolje zavežeš, čovječe, ej! Pogledaj! A sad možemo sve baciti u... A nisi slušao, a? Moj Duki, rekao sam ti da zavežeš dobro ove čupove, a? Čovječ, ko će platiti ovaj auto? A? Arheolog zove, Duki! Da se javim i da se ne javim, a? Ma vraga ću se javiti. Bježi mi odavde. Ha? Da so? Ja? Halo? Halo, stari? Ti si? Šta kažeš? Stari je nazvao. Došao si neki posao za nas? Ma taj se nije za nas interesirao već godinama. Čudi me da je sad nazvao. Aha, da mi njima pokažemo kako se vozi sa terencima po offroadu. U materinu kad stari nazove uvijek mi se nešto desi jebem. A, to već dobro zvuči, a? Okej. Eto mene onda i Dukija. Vidite nas za dan i po, trajat će malo to putovanje. Okej, stari, hvala ti. Vidimo se uskoro, čao. To moramo spustiti. Skači ovdje. Idemo. Dobili smo dobar auftrag u Hrvatskoj. Aha. Biće para, biće sreće. Ja, kad smo već sad ovoga zajebali skroz, ajde. Muzika, to je. Spasi se kako možeš.
pomalo. Možda isključi motor, ali ostaje svetlo. Na brisaču pa na vožu. Možeš ti dodati to palcu? Tako je. Sada isključi kad ti dolazi auto. Zdravo stari, evo, kako? Lijepo Svi veselo dobro? vam bilo. Ajde, evo, eto meni i Dukija. Ajde, neka ste došli. Eto, Nama je drago i mi. nakon par godina da se vidimo opet, a? Tako je, to je prava stvar. Ćemo na balkon? Man bez daljnjega, balkon je prava stvar. E, Da se malo vidi okolo. to. Ajde, vote. Panorama. Toliko i tako. Ajde. Dubrovnik je ostao i dalje najljepši grad na svijetu, a star? Pa eto, sinko, od kad ste vi otišli, on se ništa promijenio nije. Ostao je onaki kakvi jesu. Je. Najljepši na svijetu. E pa sad bi ja htio da mi malo sjednemo i nešto potrošimo. Hajde. I da stavimo nešto u grlu dok se nije umrlo. Hajde, star, hajde. Hvala. Da se priča, da li je to sve to, istina, ali vjerujem, vi to u to vjerujete. Ste već u to upoznali. Koji prije dobra stara vremena, a? Jeste, toliko i tako da. A šta ćemo, šta ćemo. A ja, tako. I kod tebe sve opet dobro? Dobro je i lijepo. Dobio sam evo baš neku ponudu, pa ću ti je sada pokazati. Zvao si nas gore u Španiju kao da imaš nekakav posao za nas. Pa jesam, upravo sam dobio obavijest sa interneta. Pa sada to predavam vama na uvid da pogledate, da je vidite. Evo, izvoli. A i ti si se modernizirao, a? Pa jesam nešto malo. Pa da. Aha, stavio si u internet, a? Pa baš na internetu sam dao i da li to vama odgovara. A ponuda je vrlo dobra, onako smo u financijskim problemima do grla. Je. A nego kažete meni kad će ovaj par iz inozemstva odvući? Pa taj par treba danas brod da uplovi u luku Gruž, Dubrovnik. Pa da. Danas kažeš, u koliko sati? Pa evo upravo brod ulazi u luku Gruž i svaki čas oni su tu dolje na obali. E pa hvala ti što si nam sredio, ponuda je vrlo dobra. Hvala i vama što ste se zainteresali i odredili da to učinite. A idemo mi njih pokupiti, ajmo dok idemo. Eto vas, toliko i tako. Ajmo dok. Evo, čim prije, tim bolje. Ajde vi. Ja ću ostati ovdje, umoran sam od puta. Kao da su oni nekakvi bogataši, a? Pa izgleda da nisu baš niži puk, nego da su oni negdje u sredini, možda čak nivo više. Ne mogu sad precizirati oko tih. Ja, meni se čini po onome gdje oni idu u hotel i s kakvim brodom, pogledaj s kakvim brodom dolaze. Ja. To ti se voze samo pravi bogataši na ovakvim kruzerima.
To je lako zaključiti Pogledajte čim se voze sa ovakvim kružićima i ovakvom komforom. to. Ja. Znači, nema problema što se tiče financija. Da kako, ovo je Pogledajte to, on reprezentativ. stari. A ko je to čudo su? A kakav je. To ti je ono samo za prave bogataše, nije to za nas dvojicu. Se lijepo si rekao, za To za nas dvojicu nije. Da obiđi pa. Molim? Su izašli iz broda ili još nisu? Pa, nisam još vidio da su izašli dolje, ali svaki čas bi trebali Dobro. da se priprave. Ajde za pogledamo dolazak. gdje su, ajmo. Ajdemo da provjerimo to. Pa da, hoćemo. Stari, sti vidio njih, gdje su oni ovdje? Pa nisam, treba mi sada vidjeti gdje se oni nalaze, pa da ih pozovnem da dođu k nama. Aha, evo ih, hajdete, Tu smo, hajdete, tu smo, dođite možete vamo, doći slobodno. ovdje. Ajde. Ja sam Vesna Pero, drago mi je bilo da ste stigli u naš lijepi Dubrovnik. Ja, Pero, drago mi je bilo da ste vi stigli u naš lijepi Dubrovnik. Ovo je sin junior Pero. Ja. Ste dobro putovali? Mogao si proći. Bilo naporno. Evo, moj otac je preko interneta za vas sve već bukirao u jedan hotel. Sad samo da nađemo vaš auto pa da nas pratite iza. Evo, Nadamo se da To, ćete da, biti, vaš auto. A, isti ko naš, a? nadamo se da ćete biti vrlo zadovoljni sa smještajem i sa svijetom. Ja vjerujem da će. Ajde onda da vam pomogne sa to. Ne. Neka. Samo da Hvala. sedite vi u auto. Ostani ti tu stari, sad ću mi. Aj stari, uskači auto, idemo. Pa ljubavi, kako si ti došla do ovih dvojice? Pa gledala sam malo po internetu što se događa u Dubrovniku, tako. Pa mi se svidio pejzaž u Dubrovniku, ali mislim da su ugodni. Pa i meni djeluju onako prijatni. Pa da nas neće izraditi. Pa ja vjerujem da neće. Izgledaju fino, otac i sin su, znači da ne vjerujem da familijarno Da bi moglo rade biti. probleme. Dva Petra. Dva Petra, da. Čudno kak se potrefi. To je ljubav prema mužu. Ovako kao moja prema tebi. A evo onda je dobro. A se vidio, imaju isti auto kao i mi, a? Baš taki. Samo je crven, Jes. Što kažu, ovo je ali isti terenac. metalik, a ono je drugo. Jes, isti. Sviđa mi se ovdje. Već. Meni nije loše. Ajde, šta kaže šoljica? Će biti šta dobroga? Za mene. Moraš paziti, ne? Nema tu paziti, on full gas. Njemu. Znaš ga. Snimio sam kako vozi. Znaš, čovjek sa 5 godina, prošle godine već vozio motor i to kako. E se razumjela tu uopće o čemu, ne? Vidiš da nisi razumjela o čemu se radi. Ja, neki vic bi trebalo, ali neki vic ozbiljno, onda da se ne čuje. Da se niko ne smije smijeti. Ne, onda to. Ali boj se ušte. A čim klizi u prvoj travi, onda je već problem veliki. Ovaki jedan izađe iz svega. Izlazi i on, grebe i odlazi dalje kad se reduktori uključe. To, a? Ajde, nema u to sumnje nikakve.
to je recepcija. Evo ja. Evo da se zna da smo bili ovdje. Nema to više ništa od ovega Buljkića. Oni neće, ja sam Misli, vide umro žena i djeca u gradu. Da. I tako. Ono djeca, da, dobro si ti rekao. Da, imaju te probleme. A oni imaju to sve sređeno tamo. Ja nisam nekad bio, mislim da. Yes. Toliko moj Pero. To je ona prava stara riječ. Yes. Stavit nešto u grlo dok se nije umrlo. Pero ti voli, pa ja će to sve te prenijeti. I što god popiješ i pojedeš, sve je to lijepo i dobro. Lakše tu vožnju. Ovo je nesigurno već.
Paltier. Ne pušim. Ne pušim. Kevine, ova tvoja Laura zamolila me stvarno da ti ja pokažem kako se vozi terenac, jer ona kaže kad se ide dole u Afriku da se ne bi nešto strašno desilo. Šta misliš o tome, da ti ja to pokažem, te trikove i sve to? Je li to moranje? Pa nije mus, ali ona je stvarno zamolila da ima strah i da bi bilo najbolje da ti ja pokažem kakve gume trebate imati, kakve uređaje trebate imati, kako se izvlači auto u pustinji i takve stvari, znaš. A vozim godinama već ovog terenca. Pa da počnemo. Ti uvijek hoćeš da idete vi sami dole. To ti ne bi ja preporučio. Da se dogovorim s tobom, da ti sve pokažem sa terencima one glavne trikove. Pogledaj tvoje gume iza. Vidiš kakav imaš profil. Pa dobro, jesu drugačije. Ovako moramo mijenjati odmah, jer ono je za Formulu 1 što ti voziš. Znači ovakav profil nabavljamo i onda idemo tek dole. Idemo sa 2 auta. Ali to sve bitno. Jest. Ja iz iskustva ti govorim da se kod pustinje uvijek idu 2 džipa, a za 2 terenca uvijek idu zajedno. Jer ako ovaj jedan zaglibi, može ti ovaj drugi pomoći. Ma ne želim, mogu ja to sam. To sve svi lijepo zvuči, ali ja ti govorim iz iskustva. Kad zaglibiš sam dole u nekakvoj pustinji ili stjenama, nema ti pomoći. A ovako, ovaj drugi će ti pomoći izvući takve stvari. Šta kažeš? Dobro, ako ona već insistirala na tome da se ide pod moranje s 2, ićemo onda s 2. Ja ću sad pokazati kako se čupa terenac kad zaglibi. Pa mene nikad nije zaglibio. To je sasvim drugačiji teren. Ovdje je kamen, u Dalmaciji vamo tamo dole je pijesak, znači ono je sasvim drugačije neka priča. Ajde, da krenemo. Prvo dizalica i takve stvari. Pokaži mi šta imaš ovdje. Može. Evo mi dizalica. Ti ovo zoveš dizalicu? Pa to je dizalica. Aha. Jesi ti misliš u pustinjić? Pa nego što ću? E pa kad je dizalica, evo je ti. Šta ću sad? To mi je originalna dizalica. Ma zaboravi tu igračku. Sad ću ti ja pokazati šta je prava dizalica. Dođi vam. Evo. Ovo ti je prava dizalica. To. Pogledaj. Pa, koja stvar? Evo. Imaš li ti protupožarni aparat u autu? Nemam. I to moramo nabaviti. Mići mi ovu igračku. Gledaj, staviš ovu na mjesto auta gdje se neće povrijediti i onda počneš dizati. Perfektno. Pricneš ovdje i spuštaš ga dole. Ovo ti je Airjack, s njim se diže auto za minut 2. Stvarno? Ja ti pokažem. Ajde. Prvo staviš jednu gumu ispod auta, onda staviš Airjack na pravo mjesto, da ti ne bi nešto pokidalo ispod auta. Da? I onda staviš drugu gumu gore, da ne bi nešto probušilo ili vrućina od auspufa. I onda uzmeš ovaj dio, Aha. spojio si ventil Da. i samo staviš ovdje, pogledaj. U auspuff od auta staviš iza, pritisneš to malo bolje i sad upalimo motor. To je cijela tehnika. Ja. Super. Stavi ovo auto da imate za svaki slučaj. Ne, hvala ti. Od kanistra za gorivo šta imaš? A i ovo je tu bijeli. Stavi ovo unutra. Hvala. Alat. Alat? Dovoljno. Stavi ovo unutra. Puno hvala. Lopata za iskopavanje. O. Isto? Isto je, a? Stavi nazad, stavi nazad.
tipična situacija na terenu. Jednostavno auto neće naprijed. Šta treba onda raditi? Dođi vamo. Stavi ti tu dasku ispred ove gume. U dužini auta, tako da dira gumu. Stavi ispod gume. Tako? Tako. Ispod gume. Tu. Tako. Ovako? To je dobro. Ajde ti pa ti probaj, sjedni ti unutra. Ajde. I kad ja kažem kreni, ti samo full gas. Ok. Kreni sad. Dobar. Stavi tu iza. Kevine, vidim ti brzo učiš, a? Ništa novo za mene. Dobar si. Hvala. Ajde, idemo nazad. Hvala. Ovo je čuvena tvrđava zvana Minčeta. Ona je branila grad sa ove sjeverne strane. Evo, to je staro jezgro grada i njegove zidine. Koje? A ovo se radilo, ove zidine one su negdje oko 2 km dužine okolo staroga grada, već se vide njegove tvrđave Svetog Ivana i zidine i toliko i tako. Mnogi preko internet stranica govore da znaju, a posle ne znaju, ali koliko vidim kod vas to ide kao iz rukava. A ja glede toga što kažeš. Ja sam oduševljen vašim znanjem. Vi pravo. Ovo je čuvena tvrđava Revelin na ulazu U stari grad. u stare. Ovo je sa istočne strane. And then a guy came up to me and was like, my daughter's in that sorority and it's there now. She in the president's office. Ovo vam je glavna placa zvana Stradun u Dubrovniku. Pogledamo panoramu grada. Pa zato ja mislim da će nam Dubrovnik biti na dlanu i to me baš interesira koju sliku napraviti. Da pokažemo u svijetu ljepote.
jako nam je drago i milo da ste vi kao naš gosti, moja Laura i Kevine, pa da odnesete lijepe uspomene iz grada Dubrovnika. Naravno, jer sve je prelijepo, stvarno je sve prelijepo. Nemam riječi. Ovo vam je glavni gradski zvonik sa Save. Ovo vam je ovdje palata čuvena Sponza. Lijepo, lijepo. Kultura vam je prelijepa. Pa hvala vam na tome komplimentu. Ima dosta i ovdje sakralnih objekata koji su jako vrijedni i interesantni. Recite mi, je li ovo puno staro ili... Pa grad Dubrovnik je star 1000 godina. Samo da pogledam, samo udara zvono, gledaj. Sad je baš odzvonilo točno 4 sata. Moja Laura, to vam je sve tako lijepo i interesantno. Odlično. Kad god budemo mogli, mi ćemo doći. Čak i možda i kupiti nešto. Naravno. To bi bilo poželjno. Da. Da vi dođete u ovu Još ako sredinu. su ljudi ovako dragi, ljubazni kao vi, interesantan. Da nije to bio potres nekada stvar. A ne, ja u pravu si, potres je ovdje napravio puno štete, to je bio potres 1667. godine. Ovo vam je crkva Svetoga Vlaha. Ovo vam je naprijed Knežev dvor. Knez je stolovo samo po 1 mjesec. Nakon 1 mjeseca mijenjao se pa je došao drugi knez. A tu će mene moja ljubav zaprositi. To je prava Laura. Divno ljubav. Tako. Baš. Vi ste se odlučili da se oženite. Kako to? Ne želimo čekati sve formalnosti i sve to obaviti odmah. Znači, ljubav na prvom mjestu. Ljubav je na prvom mjestu, pa onda sve Da. ostalo. A onda posao. Da, jer posao, budemo li išli posao ko zna dokad će to trajati. Točno tako, ja. Prvo ćemo srediti ljubav i onda ćemo A onda idemo dalje. dalje s poslom. Super, super. Da vas pitam nešto, kako vi to firmu imate gore? To vam je firma za nekretnine. Čuo sam da hoćete putovati u Maroko sa nama. Pa ja bih volila da putujete vi s nama, iako je to protiv Kevinove volje, ali to je meni želja, nekako više društvo, dobro društvo. Da. Ja nadam se da ćemo to moći organizirati. Iako je posao veliki, Ja puno znam da je, ponuda, vjerujem. ali za Vjerujem vašu da je, ali- želju da ćemo to probati da organiziramo. Meni bi Što bilo stvarno prije. drago. Ja. Ja vjerujem da bi bilo i Kevinu drago. Kevin, eto, to vam je taj Dubrovnik, da? Je, napravo. Odmijenite se, ovo su poslovne poslove ovdje u pitanju. Ne zabava. Zaljubljeni par. Da vas pitam nešto, Recimo, koliko dugo već posjedujete tu firmu? a nekih 10 godina. Koliko dugo već se vas dvoje poznajete? Na 4 mjeseca, ali ja mislim da je to dovoljno za nas. Mi se Odmah ste ga volimo. zavoljeli, jel? Odmah sam ga zavoljena i mislim da je to uzajamno. Ako ne bi. Vidite. Super. Idemo dalje. Ovdje je nekad nogometno malo igralište bilo, tu sam igrao 46. 7. Gdje? Imao Tu? sam 15-16 godina ovdje. Jes. Pa mogao sam za one prilike dosta nabiti loptu onako, za svoje godine.
rijetko će bila imat loptu, a danas ima svako dijete i previše njih. Da, u vaše doba. Ne znaš šta ćeš njima, da je kako da ispre... Sad idemo pored Minčete prema Pilama. Pile su čuvene, a Pile su sa zapadne strane ulaz u stari grad. Old Town. Svaka vam čast. Polako, samo naprijed, pravo. Hotel Hilton. Krećemo odole prema Buninovu. Ovdje gdje je ovaj veliki bor, tu je čuveno kino ljetno Slavica. Odole je bila divota, razumiješ, malo se poljubakat sa svojom partnericom i onda, razumiješ, ti kratit noć u prirodi. To žele sve. To žele i vole sve. Organizatori prigodnih ljetnih festivala i koncerata, jer im je žao vlastite publike. Ribari imaju operativnu obalu, ali samo da ih netko ne otjera. Županijski i gradski prostorni planovi, koji se i onako kroju na otvorenih vrata, inzistiraju na turizmu. Mladi Puljani inzistiraju na otvorenom procesu. Dok odluka stigne, hoće li na Katarini ostati i jedan uspravan zid. Halo šefe. Nemoj ti meni halo šefe. Šta za brljotu tamo u Španiji? Šta ja mogu, ja sam imao podskud auto, on si imali terence. Tu ti stoji 50.000 eura. To ti je zadnji posao za mene. U redu šefe. Ovo ti je zadnja šansa da mi obaviš posao. Šefe, obećajem da ćemo se usko riješiti, Laure. Uzmi ovih 50.000 i obavi mi posao. Hoću šefe.
Ja. Ne smije pogrešne riječi koristiti. Ja sam tu sad tekst što sam pisao. Nešto poslo je pogrešan test. Ja otišlo bez teksta, vjerojatno. Ošlo bez teksta. Zuje, što zuje. Tipka, memorira sve. Majde, ja sam u svom životu poslao možda 2 ili 3 SMS-a. A zato to je. Ona znaš koliko mi treba. Ali vidiš Antu, našeg prijatelja. On Kažem ti, ne trebaš ni gledati. A ne treba ni gledati, daš u kojoj poziciji. Ona je najbrža na svijetu. Zato što to je već izvježbanost. U minuti od onih. Izvježbanost. Kaže, barem 3 treba imati. Pa ti kak se zove, ne možeš pogriješit kod nje, jer znaš je. Znači sve što pričaš je već istina. Ma ne, to piše unutra, to piše unutra. Opet curige treba, Duki. Nešto, zavrni pa popravi. Dobro. Neće, curi i dalje. Hej, Duki, daj mi 19, molim te. Duki. Opet curige treba, Duki, ko i uvijek. Evo, hvala. Sad ćemo ga zavrniti. Šta si napravio? Hej, Duki!
Pomozi! Ne mogu držati auto više! Duki! Duki! Kevine, svi da to je to bio. Nisam ništa. Daj otkači auto, daj da ga vosim, hajde. Sad te imam, prijatelju. To je ovaj Kevin, ja mislim što je nas u Španiji ganjao, mene i Dukija. To je taj. Isti ovakvi auto imao je. Znači, napokon ćemo ga uhvatiti. Zar ne može malo brže ovo, a? Kevine? Evo, pokušavam. Stićemo ga. Daj ga, samo da ga uvatimo, hej. Stižemo. Tako, samo tako. Gas. Sad je naš. Spriječimo put tu, započi sad. Pobjego je već u šumu. Kevine, šta je s ovim vratima? Šta si blokirao ovoj klinac? Ovo je automatski kod ovih auta. Da si ga vidio, gdje je otišao? Nije utekao u šumu. Opet mi pobježe, ej. A znam, auti su nam isti, evo. Kako ovo blokiraš, šta je? Da sam mogao s ove strane pa ga uvatiti, ajde, ali sad. Nema ga, a? Nema. Ajde, dobro. Vozimo dalje, dok ne dođe policija.
Oj, brat. O, O, dobar dan, Laura. Kako ste? Ne, Dobar nemojte dan. se vi vicati. A, lijepo. Bože sačuva, ne. Što Samo znači? vi, ja ću sjest tu za stolicu. Evo, A sjedite. malo me je vaš Kevin jučer umorio kad smo učili o sonovim terencima. A ja vjerujem da Pa sam je. mislio malo da prilegnem. Pa samo vi prilegnite, nije problem, ja ću tu za stolicu sjest. Aj, sjedi. Hvala. A recite mi ove slike, Jo? je li ovo neki umjetnik ili je ovo nešto? A, ne, Nije, to... puno su, izražajne su strašno. Je. Ne, to je napravila moja majka, ali... To vam je komplicirana priča, zašto nije ona ovdje sa ocem? Znači, vama se nešto desilo. To je komplicirana priča. Imate neki poziv? Halo? Dobar dan. Aha, vi biste htjeli prodati svoju vilu. A koliko bi vi tražili za to? 2 milijuna eura. Znači, vi ste meni postali sve u e-mailu. Ništa, ja ću sad to sve pogledat u svom kompjuteru, pa vam se ja javim. Hvala. Bok. A, vidim sad čitate i za put ove knjige. Vi ste uvijek naoružani knjigama, a pogotovo sa religijskim knjigama, za religiju. Otkud taj interes kod vas? Znate, prije sam se samo interesirala za novac, za pare, za moć. Ali otkad sam prije 1 godinu dana izgubila svoju kćer u jednoj prometnoj nesreći, od tada sam počela ovako više duhovne stvari čitati i to me strašno pogodilo, ali mislim, ne bi voljela puno pričati o tome. Dobro. Ne, ali ja se isto interesirao za slične stvari, evo. Ja, halo? Dobar dan, pričam li sa Perom? Taj sam. Ovdje leasing društvo. Ja vas moram nazvati jer nam vi dugujete već 3 neisplaćene rate za vaš auto. Ja. Koliko dugo još imam vremena da bi ja to prebacio vama? Najkasnije do sutra. Tako kratko? Gospodine Pero, budite zahvalni da vam do sad nismo oduzeli auto. Pričekajte. Laura, Recite. će putovanje će vas koštati 5.500 eura dole u Maroku. Ne, to nije nikakav problem. Samo recite kada vam to prebacim i sve će biti sređeno. Pa bilo bi dobro što prije to bolje. Za 3 dana kad krenemo na put u Maroko. Upozoravam vas još zadnji put. Dobro, hvala. Ovu opomenu shvatite ozbiljno. Dobro, ja ću vas poslije kontaktirati u vezi toga. Adio. Zar niste i vi primijetili, ako ste duže studirali ovu religiju, da u sve 4 religije svjetske postoje dosta sličnosti? Sličnosti? Da. Ne znam. Ljudi tu baš i ne vide, ne znam, nekakve velike sličnosti. Pa ako mi ne vjerujete, sad ću ja vam pokazati te 2 knjige. Dobro. Evo pogledajte ovu sliku. Ovo vam je napravio jedan indijski duhovnjak. A sad ćete pogledat veliku sličnost. Ovo ovdje vam je šator koji su Židovi 40 godina vukli do obećane zemlje, kad ih je Mojsije provodio. Ona je podijeljena na 3 dijela. Ovo vam je ovdje najzadnji dio sa 10 Božjih zapovjedi. Tu su oni To je znači taj čuvali kovčeg, da. kovčeg, ili sa 10 Oni su to Božjih čuvali, zapovjedi. tako je.
I to je bilo njihovo najsvetije mjesto. Da, to je najsvetije, to treće i najgornje, najsvetije mjesto sa 10 Božjih zapovjedi. Sad ćete pogledati ovdje malo. 2 crteža pa ćete vidjeti sami sličnost. Zar vi mislite da ovdje nema sličnosti? Ja, ima tu nešto sličnosti, ja. Na 2 sobe, Tako ovdje je. vidimo Tu je prvi... 2 sobe, to su te 2 sobe, i onda kao ima ovdje, na engleskom piše ovdje ogledalo. Tako je. Ili The mirror. The mirror, i ovdje isto kao ekran, piše, kao na engleskom ekran, jel? Tako je. Tu je isto kao sveto mjesto gdje je bilo 10 Božjih zapovjedi. Vidite kako se za sličnosti puno nalazi. To je isto, ja, to imate pravo. Kad pogleda, a ona je bio u Indiji. Samo čovjek I ovdje malo... njemu, znači ovo bi bilo, to bi u stvari bilo kao kovčeg s 10 Tako Božjih je, zapovjedi, kovčeg, znači najsvetije mjesto. Tako je. Ogledalo u centru. Kako je ovdje piše, vidim. Ja. Treba puno ovo pročitati, puno Puno studirati da bi čovjek vidio tada da je... Imate pravo. Da ima tu dosta sličnosti. Da, ali nije sve u knjigama. Papir ne može pričati s vama. Ako želite stvarno nekakva pitanja postaviti nekom, onda morate govoriti sa živućom riječi, znači s nekim koji je živ, koji vam može odgovoriti na to, a papir ne može. Htjela bih vas nešto pitati. Danas dolazi u grad jedan duhovnjak, pa bi možda bilo lijepo da vi pođete sa mnom da vidimo o čemu će on pričati. Da li se slaže on sa ovim mojim... Sa ovom vašom teorijom. Sa mojom teorijom i... A dobro, ja ću vas pratiti, pa ćemo čuti što on kaže. Odlično, super je. Da, ovo je bila super prilika sada. Inače bi bili sad u konkursu već, a da nismo ovaj posao sredili sa Kevinom i Laurom. Da, ovo bi nas onda bi nas skroz strozalo. Hvala Bogu u zadnji čas. Meni se Boga mi čini da ovaj Kevin neka sumnjiva tipčina, a? Šta ti kažeš, Duki? Ne znam, meni se čini ko dečko okej. On izgleda nekakve velike ženskaroš. A ovo je samo veza interesa. A ne vjerujem, ja baš u to me se čini da će on njezinu firmu preuzet čim se oni ožene i da se riješi onda na neki način po njom. A to je samo tvoje mišljenje, ja mislim da je on okej. Stalno čitaš te knjige, jesi ti one važnije od mene? Moja stvar, vozi dalje. Ako mi zatvoriš tu Bibliju, lećeš i ti i ona napolje. Samo pokušaj. Dosta je ti glupih čitanja, molim te, pusti to. Odmah zaustavi ovaj auto ili ću ja iskočiti iz njega. Uje, šta ovo bi sad? Šta se ovo svađa nešto? Kajat ćeš se ti zbog ovoga, kad tad. Aha, naravno. Kevine, sinko moj, nemoj biti tako grub prema svojoj budućoj ženi. Ako budeš grub, nećeš ti nju moći zadržati. Ma gosparu Pero, nemojte svi miješati u moje poslove.
Laura, što bi to između vas? Pa evo ne znam, od kad smo došli ovdje sve se promijenilo. On se izgleda počeo mijenjati. Nešto ne štima. Ne znam nije, nešto mi se razljutio, gadno, dođite vi u auto pa ćemo mi iza njih. A znači prije zaruka je bilo sve najbolje ili kako? Ma, prije zaruka je bilo super. Ponašao se najbolje prema meni i bio je zaljubljen i sve, sad mi se više čini da nije ni zaljubljen, da mu je sve to počelo smetat, nešto u vezi mene. Pa vidim nešto tu ne štima između vas dva. Nešto se događa, što se događa to Dobro. ne želim i reći. Ajde vidimo, vozimo iza njega. Go to Ladakh. Für Aufgestiegene. Ab in den Himmel, ja. Himalaya. It's fresh today. Fresh. Ovdje moramo na engleski govoriti. Dobro. Ali ja engleski baš ne znam najbolje. Pa ja ću se potruditi. Dobro. Ja znam dosta. A vama ću gosparu prevesti, a što bude ono najpotrebnije. Lijepo, to je bilo poželjno. You like what? Yeah. She's one and only fan. Okay, then. Yeah. So I want to hear it. I hope you talk to me a little, that you can tell a little bit about what you're teaching. What I'm teaching? No, I'm just erasing questioners. Yeah, if you want to know. So, back in business to the next show. Anyone leftover questions from yesterday? Any leftovers from yesterday? Anyone new today? Okay. So whoever wants to start with whatever. You said something yesterday about some phantom stuff or so. Is there any story behind it? Because I didn't get it completely. No? The famous Phantom? How can one not know about the Phantom? Never read Ramana or one of the... No? The Phantom is meant with the first eye who pops up in the morning. The eye sword, the Phantom sword. And whatever follows from then is the Phantom world. That's a Phantom. Any more questions about it? Actually, it's called me. His second name is me. Something else? So, something else? No? We'll see. We will see. Yeah. Always. Always see. Okay. Yeah, some questions about what I have not said? I think that was her question. The one? Because she was asking... No, don't explain anyone else. Don't explain anyone else. Have your own question. Don't try to help anyone. Yeah, that's my own question. What?
whether it is true. If you are grateful, then you become rich. How to get all silent. Anyone wants to have my job? That's greed. Never satisfied with your own role. That's a greedy mind, the greedy spirit, the greedy ghost. Never is satisfied with his role. That makes the seeker role the sickest. I want to have it all now, not later. I want to have that role where I got everything. A good life, a good day-by-day truth, truly living whatever as the kingdom of mine. I want to rule, and I want to, when I go home, want to be recognized as the king, and in my glory I want to be that one who is in this glory, the king of the kingdom of consciousness, me. Look at me. That's Krista's role today. That has no meaning and capitalized. So it's very mean. At the moment you have something to surrender, you are owner of something, and then your heart is bleeding because you have to surrender something. Even to imagine that you have to give something, your heart is bleeding. Because you are so stingy. You don't want to give anything. Because you are a seeker. You only want to give to get more. That's the nature of giving. I surrender, then that I can get everything. I just surrender my little me, then I become the big one. That's my bargaining with existence. Okay, I give a little bit, I surrender what doesn't belong to me anyway, and then I get everything. Me. That's a technique, huh? Infinitely. Is there anything as surrender? What is yours, what you can surrender? Yeah, that's the question. What is it? What is yours? What belongs to you, what you can surrender? Even nothing is too much. This spark you think you are, the eternal fire will eat you up one day as nothing. Don't worry. Yeah, but this is all little sparks, thinking they can control the eternal fire, and knowing the eternal fire. If the eternal fire knows you, you will not be there anymore. If knowledge takes over, there is no spark left. But now the spark takes itself so bloody important that it thinks I'm just a little bit stuck in what I am. And then I will be really in awareness. I will be so burning inside. I will be the only one who is burning so bright that the eternal fire will be nothing against me. Yeah, but isn't that part of everything as well? That's a part of stupidity, I know. Stupidity is a part of it. No, that is called ignorance. Also, that's... This is called the devil. The little devil, me, tries to control God. That is called hell. Where the devil is, there is hell. And where the me, there is hell. And there's a me who wants to control, a spark who wants to control the eternal fire. Rudy, there's even a point you become a seeker when at the moment you hate to love yourself. Then you become a seeker because from that instant on you want to kill yourself. You want to, because you're looking for yourself, not to embrace yourself. You want to kill the ego. So if you would find yourself, immediately you would kill yourself. So you look as much as you can look for whatever, in whatever places, and you cannot find yourself. But if you could find yourself, you would kill it right away, because you hate to be a relative object of time. Whatever you can find can only be a relative object of time, and that's hell. And so if you would find the devil, you would kill him right away. But you cannot find the devil. Sorry. But I mean it. And I'm lying when I say I'm sorry. So, okay? Something else?
That's meant by no way out. Anything else? So the first and the last you can experience is the dreamer. But prior and beyond the dreamer is that what is dreaming the dreamer. And that you can never dream about. So the first imaginary dreamer is already imagined from that what is what you are. But from now on, from that on, to imagine what you are makes you something what can imagine what it is, and then you become something what can be imagined. And any moment you can be something what can be imagined, you are object of time, and that's hell. The ghost is so tricky, yeah? Yeah, but there's no way out, huh? Yeah, it's as tricky as consciousness is. As tricky as this cosmic consciousness, as tricky as that what is the mind. There is no difference in nature. And the trapper and the trapping and the trapped is not different. And we'll always find the next perfect trap that you believe something may happen. No way out. And only yourself can know yourself so very well that you find the perfect trap you step in next. And love is always there. The absolute trap. Love? Yeah, the love was a love. Or the love? The love was a loving of the loved. Laura, zar nije trebao doći Kevin s tobom tu? Ma ne, on je jako nezainteresiran za religiju. On čim čuje za to, njega strašno glava boli. Mogu ga razumjeti. A znači boli i tebe glava od ovoga. Slušajte, ja sam već primijetila u zadnje vrijeme, već ponavljam, da se on malo promijenio od kad smo došli ovdje. Znači, Kevin je malo, što bi se reklo, naški šaren. Baš tako šaren. Two ghosts meeting and talking about how are you today. There was a good joke from David Bowie in one of the things. He said, two psychotherapists meeting on the street and says one to the other, I see you are well, how am I? Evo, bez tega ne ide, ništa. Moraš ti nešto sam sebi kontakt. Možda je našao nekakvu ljubavnicu ovdje. A, misliš, u ovom vremenu? Ne znam što bih vam rekla. Da. Puno toga ja sad razmišljam. Njemu vjerojatno smeta ove vaše knjige, čime se vi to To zainteresirani. mu jako smeta. Da li on mene stvarno voli, da li on voli moje pare, to ćemo tek vidjeti. Da. That was Ramana always referring to. When he was asked, where do you go when you leave this body, where can I go? I am that, what is this here? Wherever you turn your perception, you find what I am, life itself. Halo Kevin, Halo Ljubav, drago što te ponovo vidim. da skratim priču. To sam ti već rekao preko telefona. Laure ćemo se riješiti u Sahari. Tamo ona želi ići na godišnji odmor. Najveći su problem, kažeš, nekakvi off-road amateri. Jebem li ti. Tu je problem. Ako nas oni prate kad pomoćno vozilo, morali bismo i mi neće tamo zakopati. To bi bilo preriskantno za nas.
Ne znam kako bi ti objasnio. Oni prvi 7 žena smo nekako lako smaknuli. Ali kod ove Laure ide to mnogo teže. Kao da je čula neka druga sila od onih naših. Kakve sile? Ti ne vjeruješ ni u Boga, a kamoli u neke magije, neke slične stvari. Ja te poznajem bolje nego što ti sam sebe poznaš. Ok, nemoj me sad podučavati ko sam ja, šta sam ja. Otkad želim Lauru da maknem, samo dobijam glavobolju. Ako sam dosta bio budala, to ne znači da sam želio biti. Sila prilika me uvela u to. Tebe je. I uvijek će te zanimati moć i seks. A toga imaš na poticanje. Kad je vidim kako čita one svete knjige, kao da mi neko para glavu na 2 dijela. Kevine, pa neš valjda sad postati sentimentalno. Slušaj, rekla sam ti da nam je ovo zadnji posao. Ako ga obavimo kako treba, mi ćemo bogati za cijeli život. Ok, mala. Napravit ćemo kako ti kažeš. Kad James obavi svoj dio posla, uništit ćemo i njega. Ja nikad nisam ni mislila da će mu treba putovati u Ameriku. Kevine, ja sam... Vidim. Imaš sobu u hotelu iza nas. Halo, mama. Ajde, puta. Ajde. Ok, ako želiš da me izmasiraš, uradi to sad, dok sam još uvijek zainteresiran. Ustaj. Idemo. Mi ćemo o tome još razgovarati sigurno, nego da mi poslušamo šta veliki čovjek ima još za reći, pa da vidimo ćemo li ga još šta upitati. Karl Reinz. Vidite koliko bi sad, da je Kevin ovdje, on bi davno vjerojatno pobjegao i to je samo... Ja bi se samo osramotila vjerojatno pred vama. Ne. Znači, Kevin bi bio shit. Yeah. Isn't it fun? Because the destiny of whatever is sitting here, all that meat, this carne, what is the destiny of it? Gone as nothing was there in the first place. Not even the story of this thing will remain. And then you make it so precious. This little understanding of this body or this brain or anything, of this energetic cluster of whatever kind. You have some question? No, just itching. It's dangerous here. Can I help you? No? Really not? Okay. Sometimes people, they come, they are shy. Imagine. It's rare, but they come. What is the God's name? I am that I am. So, something else? Is there life after that? If the body is not living, you are still in the I am. The bardo is still there. Even the absence of the body, you are still that spirit, I amness. So, what else I cannot do? What is divine accident? Buddha called it the divine accident. That what is Buddha woke up to know himself, became conscious about to exist. That is called the divine accident. What is meaning of life? The meaning of life. Yeah, not the purpose. I already said it. It's mean for everyone. Fair enough. That's the purpose of life. Any moment you are somebody, it's mean. There's a me and that it's very mean, because in that meaning of looking for a meaning, you are missing what you are. So that's the meaning of life. Was it supposed to be like that? Okay?
But it's not bad. Because Jesus also said you have to Jesus, but Christ not. Christ not, never. Well, he did say that before. Jesus, yes. But that's why they make a difference between Jesus and Christ. Huh? I didn't know there was a difference between Jesus and Christ. No, Jesus was the I amness, the lover who wanted to bring peace to the earth, the peace master, the love master. But when after his resurrection he was Christ, the one who is coming out of the fourth state. He went to the totality, is not to the dead. He went to the total absence of experience and still being what one is. The same experience of Ramana, the dead experience, which is a life experience. As what you are never needs any experience at all to be what one is. Doesn't even have to need to be aware to exist as what you are. From there, from that, what is never, never, there is no love affair running. And when Christ came back, the Thomas Gospels, when they talk about, he becomes Shiva. He becomes a destroyer, destroying all that affairs and telling you there will never be any peace on earth. Where there will be two, there is war. No peace. Peace cannot be reached and not be attained by anything. But before his Passion of Christ, crucifixion, he was Jesus. Then he was this teacher, the world teacher. But out of the world teacher comes Christ. And as Christ there was no teaching anymore. So then he went into the blue, into the heaven, which is always blue, into the blue and the color of Shiva. Carl, are you speaking of Christ and the resurrection and Thomas is writing about this just a mythological symbolism? No, there is a Thomas Gospel. I mean, it's a gospel, but I mean, it's still, I mean, of course, I'm not... But the church is not confirming it. Because the Thomas Gospel simply said there will never be any religion or any culture, cultivation of the self. So that what you are never needs any religion or cultivation to be what it is. That's the neo-Advaita movement, that's the neo-Advaita mentality. Yeah, but Advaita normally means the end of the Vedas, the end of teaching, the end of the masters, the end of all ideas. But now even Advaita is used as what? You said one other time something about it for the symbol, for the cross symbol. Can you repeat something? Yeah, I can repeat. The symbol of the cross is like that you're crucified to the horizontal time. It's like the horizontal time. Then you cross to that, no way out. And then you are crucified to the vertical spirit as I amness. So I am the body and I am the spirit, and then in the middle is the heart of awareness. Then you get pierced in that even. So your heart is bleeding out, getting empty. That's all the symbols of Jesus. Hanging on the cross, hanging on, and then being pierced by the heart, that even the blood out of the life of the heart drops away, that even the physical heart gets killed. Whatever can be killed, get killed, that he goes into that totality. No way out. And then he resurrects as that what is eternal life, which is never born, never dying. It's total symbol. And even the Virgin Mary, for some in South America, is more worse than Jesus or Christ. Because she is a mother of Jesus, heartbroken after seeing her son being crucified. So she realized that she was that. That made her, for some, even more realize that Jesus. So the heartbroken mother as Mary. There are many stories about that, whatever. It's all about heartbreaking that. When everyone is coming here to be nailed. Metaphorical maybe. Yes. What you just said was absolute stroke for me. An absolute stroke? Yeah. Heart stroke. That's what I'm here for, that you get a heart stroke. Actually, this is like the initiation of the heart. A heart stroke. When that what is heart, which can normally not be touched, is touched by itself. That is called a heart stroke, or a heart quake. So, if there is any intention, that is that. Absolute intention. And even Ramana called it the initiation of heart. To lighting this fire which is already burning. Yeah, but this is a paradox I can present.
This is an infinite attempt to lit the fire which is already burning. And when in one instant you see it, the eternal fire was uninterrupted, that what is life, and I was never, never. And that what I am is never, never in eternal life itself, and it is never, never. What is Trinity? The awareness of I, the purest awareness, superior consciousness, then the pure consciousness, I amness, and then the so-called impure cross-body forms of consciousness. All that Trinity is always there, and you always switch between all these three. Anything else? I have a question. Yes. But the kingdom of consciousness, why is that they call the kingdom of consciousness? When Jesus said, if you want to join the kingdom, my kingdom, you have to come naked. You have to come as that what you are by absolutely not knowing what you are and what you are not. So no owner will ever go through the eye of a needle. That's the meaning of it. Ownership cannot join the kingdom of consciousness, or that what is consciousness. Consciousness cannot be owned, you can only be consciousness, that's your nature. But in that there is no ownership. Yes? Yesterday you spoke about different states. I am. No, this one first. The world. This is the fed up state. Yeah. I'm fed up state. Could you speak about these states a bit? Happiness cannot be found in any state. And then first you see the emptiness of the world, okay. You see the emptiness of emptiness, okay. But who can take care about the last? Who sees it? Maybe there's a false state. So even the third state is a false state, huh? It cannot bring you the whatever, uninterrupted bliss or uninterrupted ananda, happiness. That's the last you can experience, the first and the last. And maybe in one split second, you're even the first and the last notion, the purest notion of existence, awareness itself is already there because only you are. But you are not because of it. This is a thought state, no one comes back. So the total absence of one who needs to enjoy or not to enjoy itself, to be itself, is that what is the absolute absence of any presence of any kind you can imagine. That is a pointer to your nature. But no one else can give it to you or make it for you, you can only be it yourself. It never demands anything. So in that you cannot not be, so be it. Hallelujah. Who am I? Yeah, what makes all that happen? What brings you here? What brings the sun, makes the sun rising? What makes the world turn? What makes the supernovas boom and creating something else again? What is doing all of that? It never gets exhausted. I tell you, that is what you are. Imagine. That you cannot imagine. That you can only be. Because that is beyond your imagination. Tja. Now you know, what will you do with it? So okay, last call. As you know, disciples makes masters, not masters. No, you will never find any master who says, I'm a master. At least the one who says I'm a master is one master too much. Too many. So you won't have starting points around here. These are starting points. Just to go and look what happens. Reading books comes later maybe.
Boli me guzica do ovog sjedenja. Ovaj dio najbolji. Bye bye. Good night. Good night America, I would say. Dosta je sličnosti, ima malo nekakvih, ja bih rekla nepravilnosti, možda nije prava riječ, ali ja sam sve knjige prelistala. Puno sam toga naučila o tome, tako da puno se slaže, iako ima nekih stvari koje ja možda ne razumijem. Malo su mi čudne, malo... To je ono što bi ja njega pitala kad... Bože moj, da kako. Jer on govori o svih vjerama, sve se to spaja u jedno na kraju. Da. To je... Nije to, ja imam svoje, ti svoje, sve ovo, kad pogledaš sve se svodi na isto. Na isto, da. Sve je to manje više slikovito, tu negdje. Tako je, ali velik čovjek. Da. Toliko i tako, reći, sve je tu. Rekao je Kevin da pođete sa mnom da vas nešto treba. Ne, ja želim dalje slušati ovo ovdje. On je rekao da odmah pođete sa mnom. Ali ja stvarno ne želim, jer tu su moji prijatelji, ja ne bih. Kaja će te siti, Kevin, kad tad za ovo? Ja imam svoje advokate. Jebe se meni za tvoje advokate. Ajde, idi. Kud odvede on nju? Pa ja ne znam, sinko, ti bi trebao otići da vidiš kakav je ovo tip, šta on hoće. Ajmo, idemo. Ja. Pogledaj. Hej, čekaj, šta radiš ti s nožem? Idiote, makni mi se s puta ako ne želiš probleme. Ajde. Odi. Op. Lako se da ne udariš. Jesi u redu? Ulazi. Brzo za njima, odvezi se u auto. Brzo za njima. Kako si? Što je ovo, što se događa? Ne zovi policiju, stari. Alo, policija! Samo se naš obračunava. Kretenu jedan.
Ubit ću te! Sad ću ti pokazat Boga tvog. Kevine, idi malo u stranu da podribim u glavu. Gotovi ste! Evo je policija! Sve ovo bila samo laž. Vi ste me upozoravali, ali ja vam nisam vjerovala. A ne brinite, sad je sve prošlo. Sad ide Život ide dalje, ja. samo se vi smirite. Izgleda da je on napravio više takvih brojeva. Koliko sam ja saznao od kolege iz policije, izgleda 7 žena je smaknio prije vas, a sad ste i vi došli na red. Znači, kako se to nije moglo prije zaustaviti? Glavno da ste vi preživjeli to. Ja, bio je dobar glumac. A boga mi, i nama uzeše našeg Nissana gore. Evo, upravo nam je leasing društvo otišlo s autom. Nema više putovanja u Afriku, ništa od toga. Šta ćemo sad? Bez auta smo... Ništa se vi ne brinite. Aha. Vi ste meni puno pomogli. I ja, kao znak zahvalnosti prema vama, ja ću vam pokloniti svog crvenog. Onaj crveni vaš. Spasili život, tako je. Pa super onda. Super, hvala vam puno. Hvala vam puno. Mi smo se Nema, tamo to je samo nadali. znak zahvalnosti i puno ste toga učinili za mene. I ako želite, možemo odmah Na putovanje? na putovanje do Maroka, Da do se to sve Sahare. zaboravi, ja. A naravno, Dobro. meni će trebati nešto sada zaboraviti. Ajmo onda svi. Hvala vam, a pa ajmo. Idemo. Ajmo. Živi bili, veseli bili.